Yesu nashimwe cyane inshuti y'umusaraba. Yesu nashimwe cyane wewe ugiye kumviriza ubutumwa bwiza busozera umwaka wa 2021. Turi ku itariki 31. Nje kukubwira ubutumwa bwiza bukwinjiza mu mwaka wa 2022. Haleluya. Twebwe turi ku itariki 31. Ndashima Imana ko impaye ubutumwa, Imana yampaye ubutumwa ngo ndagushikirize wewe mwene data kugira ngo uronke ijambo wambukana mu mwaka mushasha wa 2022. Urafite Bibiliya rero mwene data, niba naho nyine utayifite umbabarire cyane. Turasoma Hoseya igice 6 ku murongo wa mbere. Ubutumwa bw'uyu munsi ndakuzaniye buvuga ngo nugaruke ku Mana. Haleluya. Nugaruke ku Mana. Kandi nje kukubwira ko uyu mwaka wa 2022 tugiye kwinjiramwo atari umwaka wo gufinatisha. Ntago ari umwaka wo gusekeramwo. Ntago ari umwaka w'umwidegembyo. Ni umwaka w'amarira ku bantu batari bake. Ni umwaka uteye agahinda ku bantu batari bake. Gusa icyo narinje kukubwira, narinje kukubwira ngo nugaruke ku Mana. Nugaruke ku Mana. Haleluya. Dusenga Imana. Mwene data uri muranyumviriza, bino bihe turimwo nibihe bya nyuma, nibihe bibabaza, nibihe atari byo gufinatisha, nibihe byo gusenga Imana, nibihe byo kwegera Imana, nibihe byo gushaka Imana ku gatwe kawe, ku gatwe kanjye, nibihe byo gutandukana nibibi byose. Mbese na bya bindi wibagiye kwihana, n'igihe cawe cyo kuvyihana ukagarukira Imana, ukihana gato na kaniniya, ukaje imbere y'Imana. Uko wegera Imana niko nayikwegera, ariko uko uyita niko nayo iguta. Iki ni igihe cyo kwegera Imana, n'igihe cyo gutandukana na bya bindi byose byitwa kari bibi. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima Mana ku butumwa umpaye ngo mbwire abantu bawe. Ubutumwa busozera umwaka wa 2022 nako wa 2021. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze buno butumwa ubuherekeze, bugende bukore ku mitima y'abantu. Mwami Yesu Kristo, abantu bawe bahinduke uri Uwiteka. Ndirukanye shitani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka umwuka weraze nasame na wavuge maze abwira abantu bawe uri Uwiteka. Urakoze Yesu Kristo. Sabye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Mwene data urimo uranyumviriza, dusome ijambo ry'Imana. Hoseya 6 ku murongo wa mbere. Dusome. Enda nimuze dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Reka nsubire mwino jambo. Enda nimuze dusubire kuhoraho,
kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura, niwe yadukubise kandi niwe azodusomora. Iri ni ijambo ry'Imana. Nje ukubwira ngo nugaruke ku Mana. Mwene data urimo uranyumviriza, nugaruke ku Mana. Warayitaye, waragiye kure. Reka ndakubwire, Imana irashaka kwigarukaho. Imana ntago ishaka ko hogira ikintu kibi kigushikaho. Reka da, Imana irimo irashaka ko wewe wakwihana. Uyu mwaka wa 2022 ntago ari umwaka wo gusekeramwo. Reka nsubiremwo, n'umwaka w'amarira, n'umwaka w'amaborogo ku bantu benshi. N'umwaka hazabamwo ibibazo bitandukanye. Gusa icyo nakubwira mwene data, nugaruke ku Mana. Ibyo byose bizaba kubera ko abantu banimiye Imana. Uyu mwaka turimo wa 2021, ego haraje ibintu biteye ubwoba, ariko noneho biracabandanya kuba bibi kubera ko iby'Imana yagushakaho ntago ari byirikirabona. Imana yararindiriye ngo irebe ko wakwikubita gashi mwene data, ariko yarabuze. Ubutumwa nabahaye ejo bundi, sinzi ko bamwe mwabwumvishije, ariko harimwo ubuhanuzi. Harimwo ubuhanuzi. Mwene data, nimba ubona ko ibintu bibi byabaye mu uyu mwaka wa 2021, Imana yarabikurinze kugira ngo irebe ko wagaruka wakwikubita gashi. Niwiyumvire ko uyu mwaka tugiye kwinjira mu wa 2022 ko Imana izakwihanganira kandi. Reka ndakubwire, Imana irimo irababazwa n'ibintu bibi muri ko murakora. Imana yarazanye umunywafu ntago wumvishije. Waragwaye corona, Imana irayigukiza kugira ngo irebe ko wewe wahinduka. Ariko se mwene data, ibigiye kuza koko uzabikira. Erega Imana ntago izareka uburakari bw'Uwiteka, uburakari bw'Imana buri ku bantu banze kumvira. Reka ndakubwire mwene data, Imana yo mwijuru irimo irashaka ko we wihana. Reka ndanakubwire, uyu mwaka wa 2022 ntubu mwaka wo kunywa inzoga, ntubu mwaka wo kuja mu buntu zenye mu mahoteli, ntubu mwaka wo kwiba, ntubu mwaka w'ubusambanyi, ahubwo ubu mwaka wo kwegera Imana, umwaka wo gusenga gusumbya uko uhora usenga, umwaka wo gushaka Imana ku gatwe kawe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzaba umwaka wo kwihana buri mwanya, umwaka wo kurekana n'ibyaha byose uri murakora. Ndakubwije ukuri ko uburakari bw'Imana yo mwijuru butazigera buva ku bantu kubera ko banze kumva. Uyu mwaka wa 2022 ni umwaka uteye ubwoba ku bantu bamwe na bamwe benshi. Ni umwaka abantu bazabura babo, ni umwaka abantu bazagira inzara, ni umwaka utanezereje. Reka ndakubwire mwene data,
icyo wari ukwiye gukora, wari ukwiye gushaka Imana hakiri kare. Uyu mwaka wa 2022 uje uzananye imizigo y'ibyago, imizigo y'amarira, imizigo y'ibibazo ku bantu banze kumvira Imana. Nimuze dusubire ku Mana, nimuze dusubire ku Mana, kuko ariyo yadukubise, niyo yadutabaguye. Nitwasubira ku Mana, hari ibintu byinshi Imana izahindura, hari ibintu byinshi Imana izahindura. Icyo nakubwira mwene data, reka gusinzira, aho uri reka gusinzira, ahubwo nushaka Imana. Shaka Imana bigishoboka kwibonwa. Nushaka Imana, Imana irimo irashaka ko wayishaka. Yarakurindiriye irakubura. Ugenda ku rushengero, yamara ntabwo ubujanwe n'Imana, ubujanwe n'izindi misiyo. Muja kuririmba, yamara ntabwo muririmba kubera ko mukunda Imana, muririmba kubera ko mushaka ko abantu bashima ayo majwi mufite. Ugukunda Imana ntabwo kuri muri mwebwe. Mwirirwa mu rushengero, yamara mugiye kwereka abantu mbese amaguru, amabuno, ibiki. Mugenda mu rushengero mutwawe na misiyo yo kugusha abantu b'Imana. Ntabwo mugenda mu rushengero kubera ko mugiye kureba Imana. Gusa icyo nakubwira cyo mwene data, nushaka Imana kubera ko hazagera igihe uyishaka uyibure. Imbabazi zizagera igihe ziveho, zizakugwaho. Yamara uzajarajara ugiye gushaka ubutumwa bwiza ububure. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Yewe mugabo uri muranyumviriza, garuka ku Mana. Mwarabaye nka wa mwana w'ikirara, yamara mwabaye ibirara muri mu nzu y'Imana. Mwabaye ibirara muri mu nzu y'Imana. Iyo abantu bateranye, nawe uraterana, ariko Imana yareba ikakuburamwo. Kubera iki? Umutima wawe wawuhaye ibigirwamana. Umutima wawe wagiye kure y'Imana. Iyi Mana irimo iragushaka, ntagira ikirakubona. Bamwe mugenda mu rushengero kubera mwishakira abakobwa beza beza, kumva utujwi tw'abantu bariko bararirimba. Abandi nabo muja kudiyakona kubera inyungu ziziki z'imibiri yanyu. Ntabwo mugenda gukora umurimo w'Imana ngo nuko mushaka Imana. Imitima yanyu yaragiye kure y'Imana. Yamara ndakuzana ijambo rivuga ngo nugaruke ku Mana. Muma muri muranyumviriza, reka ibyaha uri murakora, kubera ko ibyaha nta kamaro. Nta kamaro. Umuriro uriho. Umuriro uriho kandi ugumucana. Mwene data, garuka ku Mana. Mukobwa, musore, nimugaruke ku Mana. Imana irabarindiriye. Umuntu wese adashaka kwihana, umuntu wese adashaka guhindukira Kristo, umuriro uzamutongora. Uyu mwaka wa 2022 ubu mwaka wo kwihana, kugaruka ku Mana, gusaba imbabazi Imana, na bya bindi mwibagiye mukiri mu myaka 14, 15, 13, mukabikora mukabyibagira, kubyihana nabyo nyene mubyihana. Uyu mwaka wa 2022 ubu mwaka wo kwegera Imana, kubera ko ari umwaka ukomeye, ni umwaka mubi.
ni umwaka mubi mwene data. Imana yarakurinze 2021 mw'uyu mwaka turimo wa 2021. Imana yarakurinze. Ntugire ngo nuko wari mwiza gusumbya abandi kuba utapfuye. Ntugire ngo nuko wari munini gusumbya abandi kubera ko utapfuye. Oya, ni Imana yakurinze kugira ngo irebe ko wahindukira. Ni Imana yabikoze kugira ngo irebe ko umutima wawe wogaruka ku Mana. Ariko Imana yarabuze, yarakurindiriye iraheba. Ariko noneho mwene data, uyu mwaka wa 2022 tugiye kwinjiramo ni umwaka utari mwiza kuri wewe. Ni umwaka utari mwiza ku buzima bwawe, kubera ko wanze kumva, waranze kumvira Imana. Waranze kumvira Imana. Niba Imana itagukubise mw'uyu mwaka wa 2021, inkoni y'Imana ya 2022 izagushikaho. Izagushikaho. Ndiko ndasemerera mbwira umuntu wese agikaranyumviriza ko akwiye kugaruka ku Mana. Akwiye kwihana. Akwiye kureka ibyaha bitandukanye ari mwarakora. Akwiye guhagarika kwica, ubusambanyi akareka, ububeshi n'uburyarya, gukurikira ibigirwamana. Ibyo byose mukabireka, mugiye gusenga, mugiye gushaka Imana. Ntimugende mu mamisiyo yanyu. Yamara mwene data, Imana yo mw'ijuru iracakubita itababarira. Mw'uyu mwaka wa 2022 Imana igiye gukubita itababarira. Imana igiye gukubita, niwumvirize mwene data. Imana igiye gukubita itababarira. Abantu bose baniniye Imana, Imana igiye kubakubita itababarira. Mwene data, waribye mw'uyu mwaka ntiwafatwa kubera ko Imana ashaka ko wewe wahinduka. Ariko uzibejo 2022 uzafatwa. Waragiye mu bapfumu, Imana iricecekera. Ariko niwasubirayo muri 2022 umenya kibazo bikujeho. Imana irimwe irabihanganira. Imana yabihanganiye mu mwaka wa 2021. Ariko mwaranze kumva. Mwaranze kumva. Imana izabakubita inkoni. Uyu mwaka twinjiyemwo, tugiye kwinjiramwo wa 2022, umuntu akwiye gushaka Imana ku gatwe kiwe. Pfuka musenga Imana. Shaka Imana. Uyishake. Warayitaye. Nimuze dusubire ku Mana. Dusubire ku Mana. Buri muntu arazi ibyo yakoze bitanezereza Imana. Mwene data, uyu mwaka ugiye kwinjiramwo, ntuze winjirane n'imizigo y'ibyaha. Ntuze winjirane n'ubusambanyi bwawe. Ntuze uwinjiranemwo n'ubujura n'ubwibone. Ahubwo n'uwinjiranemwo kwihana, kugira umutima Imana yishimira. Imana yo mw'ijuru nibagiye neza. Buri muntu arazi ibyo yakoze. Buri muntu arazi inzira yanyuzemwo mu uyu mwaka wa 2021. Imana ibagire neza. Gusa warukwiye kwihana. Warukwiye gusanga Imana. Warukwiye gushaka Imana bigishoboka kwibonwa. Reka ndakubwira, imbabazi zizarangira. Imbabazi zizarangira. Dusenge. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushima ndaguhimbaje. Ndagushima data twese ko aya magambo duhaye. Ndakwinyize mwami, uha abantu bawe kwihana no guhindukirira wewe uri Uwiteka. Sabye nizeye kubyumvishije
ni mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Amen, amen.